dekaran nggih sareng ide Batara siwe aing gesek semua niki pemabah Arjuna Wiwaha nggih maos sang indek keutamaan ide sang meraga pandita ro nadian ka ide sampun neput ring jagat sunia nggih ide setate ngerahajengang jagate nggih kebecikan kerahayuan jagate sani usang ide mawinan ide sang rumaga pandita mawiwit saking pandita tatwa sane luwe nggih suksema durus nyala mak butuh nggih aing niki yang ujung kajak angin meniki Pak Grodak menawi saking Tajun ngenung-nunangan niki jero mangku resike taler Ibu jero mangku Ardeni taler bulu asih nggih suksema dumugi niki sedang miarsa ya sawitran tita saking Teje Kula Pak Putu Ayang Dibi Samerau nggih mangken salam titiang Pak Doyok Bu Doyok Pak Sukejaya Pak Nengamerte Ketut Merte nggih mugi-mugi nedeng miarsa ya lanturan titiang Doaji Kama saking Penarakan durus nggih sedang prapta dengka para ratu inggih cerita yang nih mangken rimampeng sampun rawuh punika ide para ratune lawan Sri Kuru makemiwah ide sang Kurupati sire ide sang Duryodana maka Sri Kresna Nerpat maka pemucuk wantah ide sang Prabu Janardana ide sang Prabu Kresna sampun ide manut linggih iwa tangan sang Narapati ide sampun kecumawi sang melinggih ring sepek ring paseban sang Prabu kapanggis akwe sang Kesetipati kala punika raris kepangguh para agungi para ratune make sami mikne kadide sang Prabu Yakti lawan bisme maka mewah ide Bagawan Bisma Bagawan Krepe sampun melinggih ngambyar irike genah ide-ide punika melinggih ring pelinggihane sane becik nggih nyalam aja nggih durus makin nyalam dumun doaji inggih saya puteran tiang jam 2 keponakan di Dewa Haji Bungkling ilingan ngampunang lepas ring pesawat ya, terus makarya durus nggih asapun niku taler Pak Pipit niku asal ade sudah lepat menggandong radio nah itu demen anake ampun cedane demen anak demenan anak niku boy ieu ngukir tapi radione nak cenik niku do Riki mah gandong boy nah nggih Pak Pipit taler sawitran titiang saking Pantang Banua Pekak Nong nggih Pekak Anom taler ring Pupug nggih
Mangke lanturan titiang saking tiga wasin kisah witran titiang Pak Mertayasa. Lurus. Inggih suksema untuk galah sani katiben titiang. Sani mangkin titiang baca ngaturang wacenan. Sakewanten kirang tunda untuk titiang unjuk lusu titiang nunas gang rene pengampura banget. Inggih. Lurus. Puniki taler majang ring sawitran titiang Pak Arspati suksema. Oh, Arspati nggih. Pak Tike, Pak Sanyane, Jero Mangku ring. Oh, Pak Tike niku saking nggih nane mriki. Nggih. Nggih Pak Mekas make sami sampun. Nggih. Rajeng mamiasa. Lurus. Sang aweh sudah rias irang dan Inggih, wenten pidabda basa puniki sang nibakang utawi sang mepeweh artebrane teken maha teken anak sugih sapunapi. Lurus. Pasung nis politik Sampun mejanten uyakti pawewehipun nenten maguna duaning mepeweweh mekidian teken anak sugih sapunika uyakti. Ikanang wareg sungan buajan sapunika taler yan wenten anak medane-dane anak mapaweweh ajengan teken anak sampun wareg ngajengang sapunapi raris Tisayanis polanya marike sampun mejanten tanpa kenoh nenten mapale nenten punika meduwe pikenoh ya pawewehipun ring anak punika sampun wareg majengang kadi hudaning samudra papadanya tios malih wenten pidabda basa puniki sesamen punika tedun sabehe toyane saning ranjing punika ring pasiki sapunapi lurus Nias pole hilang banyunya mapahit ya diaston kewenten sabeh ngewahi ya diaston kewenten blabar teu punika ngranjing kesegarane sing ngidayang punika ngicalang pakeh toyan segarane wiyakti ikanang upekar katrini taman prayoga nggih
Punika teh awinane pidabdabesane tetiga wau sane uncaran titiang punika kapertama medana artebrana tekan anak sugih sing meguna. Pengkalih ngaturin punika ajengang tekan nak wareg majeng tanpa guna taler. Asa punika taler yeh hujane ane tedon ring pasih ke blabaragong ane ngeranjeng ke pasih sing ngidang punika ngicalang pait atau pakeh toyan pasih ke ane tetiga punika pun apiraris. Wadeni walu ayu tulade Sane tetiga tu sami nenten maguna. Oh, sane aturan titiang wau punika nenten wenten gunane. Ayo tulade sampunang punika kardinine. inggih suksema. Ih, niki pituture niki oke. Anak yan medana kan becet niku, tetapi yang salah raga medana. Toh, iraga medana artebrana teken sugih sing meguneun tuh. Keto masih jero mangku jero. Jan-jani raga umpamane beson ngajeng ucap cai ngajeng sate kambing ada nak ngaturang boga ajengang don sele beseng sing meguna tuh. Nah, artinya iraga ya diastun teh mepewewe medana perlu masih pikiran nyen ane pedanain. Iyan anak sedok bang nasi beuy pahalane tinggi kati. Kitu masih anak lacur yan bang dan artebrana meguneun tuh. Nah, sangkal ane aturan tiang begini Pak. Ya diastun raga medana-dana, yang medana-dana dong luang gati. Tetapi yang pelih sasarannya ngeranang pedanane sing meguna bisa diyak bisa dike. Iya ge banget gleis banget. Makin jero makin. Nggih, lurus. Nggih linerannya ampun iki kenten. Nggih. Lurus. Jero mangku rentep saking Wanegiri. Wih. Neka sengo sangyang tita Inggih ngiring mangkin nggih piar sayang puniki wenten kesengguh sangyang tita siak sire punika lurus kareng jagate sami doane ide sang rumah ge sang yang tita ngebek reng jaga teh ide sang yang widi ampun ten sios oleh lurus idang wapati daging jaga nah niki yang perjawabnya makin ide wantah ngaptiang ngupeti punika sekancan daging jagate yanten ide sang yang widi sing idang kenten lurus titi perlinarari ide sang yang widi sane ngupeti ngadekang sanes titi punika ngupepira punika jagate taler ide merelina masmi sekancan dagate taler ida yakti dakat sakti awinannya ide kesenggoh sang maha sakti sang maha purusa nenten wenten sanes ide nandingin nah idang kuning meraga siu
Antok kesaktian ide Sang Hyang Widi, ide uning raris meraga kathah, ide uning meraga siu. Masih kuning meraga tunggang. Sapunika taler ide uning raris meraga siki, meraga tunggil. Talang arwikan meraga tari Tios malih pradnya nuyak ide raris ide meraga teri, meraga tetiga. do kepuang niku yang tari murti kebawasan Rikale ide Sang Hyang Widi meraga tetiga, ide sengguh Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Yan ide meraga Tripurusa, meraga Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa. Puniki sami tunggil. Dados akeh, dados sasiki. Awinannya punika tandingannya dan presiden de kaleng be ngelangkungin ide Sang Widi nyahing ten menten. Asapunika mawina iraga bakti ring ide Sang Hyang Widi. nyalam dulu Nggih, terus. Kene Pak Pipit nih, kabare sing damekle sing nggih. dapet Partini. Nggih, ring jeneng Pak dalem. Doyo. Pak Doyo, Nah, nggih. Nah, numadak-numadik pada kena sareng Nggih. sami suk semua. Artane tuna seger iki mboten. Nggih, sawitran titiang sekadi sapunika yan mangkin aturan titiang pun ring sejeroning nek kenyataannya nggih. Yan sudah lepet niki yan dumun niki rasan kedwaji. Kanto nak mangkin pun ada deuyang jero Mangkupusu adane. Ijoker masih gitu li tiga wase nggih. Asal sudah lepet jok tuane menek ampun. Oh, aba anyar nih ngoah. Oh, gitu masih jero Mangkupuspe, ring pancoran. Asal menek besudang lepet begitu jok bi tuane kanti besuwun kadang-kadang. Nah, ampun nggih. Nah niki nuwun nggih. Bareng angkati tabrakan labuh jek dua satu mobil. Niki selamat kantun mau urip kanting mangkin. Niki mangkin sing ten telepon berdua. Yan aturang dua jing nggih tiang mengalami nggih semangatnya jero Mangkupuspe luar biasa nggih amun ragane nah niku tiang bedadi diruyang ke ragane nggih amun macepang be ke RRI gerimis hujan nak mantel anggone to yan tiang beh hujan kang bae nah gitu Pak Merdasu oh kadang-kadang mau mantel ieu to sret kadang nak sing tege semangatnya luar biasa buen tetegasane manis gati ngulat Bang nyampe nggih saya mirip anu nike ngulat satuan nih Pak oh itu yang ngon bener kenakan itu tapi nak mulai bakat nggih enten ngidang aja anak amun sing bakat pelajaran je tuang tiban itu ngidang oh ngiletang satuannya bakat bener gitu itu yang anu saja nah di samping itu di pancoran anaknya ngorang tiang dong tenuning nggih iya membangunkan santin ini ke uli kengken banyak kadang-kadang anaknya melalui mulai atau korban kopi nah kayak itu semangat ya sulit mencari orang begitu gitu nah kenten anake ani demen omongan ge cari tiang iki ajak dua aji demene nu kono anu ben oke ini dua aji nah dumadak dumugi je benjang kepungkur iraga menresti rados manusia ben pang tepuk ben cari dua aja ditu ben semangat nggih. Mangken lanturan titiang Pak Wardipe nggih saking Tamblang. Sawitran titiang saking Tamblang Pak Setiawan nggih. Mugi-mugi nedeng miar saya. Terus Om Swastiastu Om Awigamastu Namo Sidam. Wiyarate kang japut mantra inggih
Ya diaskon wikan waget ring sejeroning uncaran jape mantra. Yan kasalimur dening raja muang tamah. Sakewanten yan pekayunan sang oncarang mantre punika kaor kakuwo bring Raja Tamas sapunapi. Nging yang langgeng ikang siwa semerti. Kemaon yan sampun kukuh manai kayune nggih ngastawu ide sang yang semerti. Dateng serade batare riye. Sekala ide nyalantare rawuh punika sang yang iswara. Ambek nirwisayang lile ngawahwa. Pekayunane sanetiling punika sida raris nggih nabdabang. Nah, luwir nian suke diat mike. minekadi punika nenten kaor antuk suke dukane skalane ya. Singit mater juga prabedan nike. Nggih, wantah merawat amatre yakti pabinanya nih. Lawan perih kayo suara. Inggih sareng ide sang rumage kawi suara agung. Nah niki ampureun niki nggih. Ya diastun ke anak duwek memantre dengan nggih. Sakewale kayun manah nyani punika aure ken Raja Tamas sing meguna mantran itu. Nah gitu artinya niki. Oh, anak duwek berjapa. Tapi malah kena neng itu nu Raja Tamas ning wasa sing meguna. Nah jani ada kini. Ya diastun ke punika serede bakti. Ken ide sang yang meraget sing bisa memantre watamek gitu. Ide pacang tedun. Doning nggih mairage ketulusan. Tulus ikhlas nike ati yang suci nike yang megang peranan Pak Dewa bukan dua game memantre dong perlu berjapa merlu. Tetapi kengkenang ban ngilangan ni Raja Tamase malu. Pang meguna Japan itu artinya intinya itu. Ya. Nah, gitu masih sing nirnegap nileudeng itu tan mantre tan jape dia tidak memantre, tidak menjape tapi rinegep ulang kayone ke desa ini sampai juga ke sana. Makanya dia raga pesimis, bae sing bisa memantre dia mau bakti sampunang. Nggih. Sakal jadi sucitane di pemabahna itu mepuspe ning redaya. Nah niku pekayunane sane ning anggen punika bunga to. Raga koneng ngidang gitu kangguang kepek anu bunga. Men koneng ngidang ka gitu. Kangguang bunga putih malu kepek. Mebakti ring siwur adiceun. Yan ngidang itu pekayunan ini. Angon kulit kayu. Itu nggih. Makin lantura makin nyekaralit makin. Nggih. Lurus Pak Putu makin wawanin. Nggih. Aduh mama
seraya Duh, maman titiang mahada seraya mahada dewa. Kesama ada sangat berangti Aksama kena titiang maman. Sampunang digelis maman menggah piduke ampurayang ugi maman. Wiretiang peleh memegat Rumaksu yak titiang ring pendewekan maman. Iwang titiange memegat asapunike maman. Pitutur amane luwe Uyak titiang memegat rikale maman mapi tutur sane tatua luweh asapunike awinanya titiang iwang maman. Sangat saja mengimpasien Manut bebawas ide sang meraga sadu ide sang meraga pradnyan yan wenten anak mapi tutur sane luweh yan pade mengimpasin punike nenten kelugre nenten becek uyakti kedar mana anak merembug Duaneng sampun pastike wenten punike sesane kedarman sang merembug nenten dados punike keselaga ane madan kretelo cite indike punike kesemko nggih kertelo cike punike wiyakti bika sebajangnya menyelir Duaning malih pisan titiang ampura maman duaning bikas bajang titiange kantun mamurti punike teh awinan titiang matur akseme titiang kamana sangkan purun mengerawas nganang menyelag punike teh awen nyanyi sekadi purun titiang nyelag nggih pawilangan paitungan mamane ampura maman sedikit duduk bedek-bedek nggih nah kadirase deja anak merawas sengaja anak nabi anak sulinge yan pantar peturuh kini kan asing dadi selag bang malu ye nutur bukannya tidak dadi pang memade malu gitu pang nyarek malu gitu yan selag nih ke anak masa kecewa yo konden praga tutut nah gitu jadi iraga pang nawang masih sesane
Dadi sakewale pang suwun, pang nyari malu gitu. Niki Bahasa-bahasane etika. niki pun Bahasa baline sesane pun niki. sana. Durus tuh aja durus. Sang tape male manga nikeban Inggih cerita yang nimangke ide sang rumage tape, sang merage tape ngandike reside Bamban alon. Aduh sayang, bagus sayang kali. Duh, cening make kalih bagus sayang dewe. Nyen parap idewa Nanana lamunan jani sekadi melid nyen bape pangside uning nyen to wastan dewane durus nih Kang dewe. miwa wite saking dije Tur maneh ngaturang nyenteken bape wiwitan dewane saking tije. Durus. nyen parap sang ibu Haji Nabuine nyen para bibone dewane, nyen para ajene dewane, durus nih Kang dewe. pacang udah pisarat bagus main. Nah disubane dewe side ngaturang wiwitane dewane. Durus apa pinake tetujon? Saratange dewe tangkil ring pesraman bapane pang bapuning to cening. Nggih, suksema pamangku. Suksema muali. Makin kebut niki waktune pangida. Nggih durus Pak Mertayasa. Boleh ampun kotir. Jening bagus melang menampi tutur Ning bagus sayangi dewe. Nang melahang nih jani dewe ngeresepang yade nampi pitutur bapane cening. pireng sekenang Nabuine pang sumeken nyeni dewe side mirengang seluir sekancan pitutur bapane anak mau tame nih cening. ince pangsimpen di hati Yan subay dewe side mirengang becik lautang resepang simpen ring sejeroning peke depan. Pangdelabu kasusilan angin ngemban. Nggih, pangsing nyene dewe nah cara ulunge, nah cara labue, ya angon patut ngemban. Susile sungaran becek sile solai rahayu anggon cening. Yan kepungkur kaget cening ngalih guru. Nah sing tawang yen ban bapeunarke paundukane dewane
benjang pungkur petnya nade rasa. Ada niat ngalih penabian ngalih guru, kengken, lurus. Melakang medasang. Napang saja-sajanya nih dewa nyelekin. Medasang natasang, guru nih ane anggon nih dewa penabian. Waspadayang apang pasti. Nah jadi tegas nih panganikan bapa kene dewa yan sube tawang gurune keketo pedasang buin de jog ira dewa nyen bani muatang po gurun itu luang konen karwan pangsade pangside jati-jati uning. Puang de lacur ngojo guru mondong lubuk. Gitu anak kita dropon kali penabian pelapanin ya biasa nih orang kedua kan anak itu bidang apa de malu ngugu do aji selekin oh nyana yang bekadang mau penabian tepuk antasang guru lobu waktu antasa kekengkenang tuh Guluran kau. nah niki pih diungati ping tinggi saja nu iraga terus terang mantan nak nu kenya kenya nu beloge nu sangar ngeranangu padahal beseken kati petutur itu yan ngale guru pilihan malu ya diastun tuh silat kuat begitu kan yang itu nyana melajar silat nyak duang maling kan sama juga nah ampurin kita jadi yang anu seandainya ada seperti itu gitu nggih nak petingan nih ke pangsing raga anak artene nah di beduri cara mekaman di Sunduk parises nah niki pitutur niki nak sing anu iraga tutur ini cara diwajib tiang betutur niki yang ngale guru pelapanin bedek oh. Nah ulije guru itu nyen kawitane yang namang ben apa nih sebutan kardinine nah ya ketuang mah malu yang pang anu tapi nak raga nak bongat belajar besing itu nggih lantura mungkin Pak Guru Jero saking warna giri pun api nih ke anu nih turi padane ampun mulai konen oh baik nggih nike nak anu wisata nanti nggih objek wisata tahun 2000 ini 25 lah nggih 25 nggih mugi-mugi Jero antar nggih terus Jero dosa ngetape nawa ketijang mapi kuning udah ratu sang meraga pangempuan angkani ratu durus nikahin mang de tiang uning ratu nyang banget ampura kemaon ampura ping banget sekadi purun bergah di tiang metaken rengangkani ratu sang meraga luwih kadipuran manangkilin nengten mengetang di tiang indik punika galai becik nenten becik jog bergah mana di tiang purun tangkil rengangkani ratu sang meraga luwih mugi tan kata mana tulang dumadak dumugi tangkil di tiang majang rengangkani ratu nenten ngawusana yang sungsut kayo ratu taler di tiang nenten tulah asapunika ratu ya natan iwang nakal tijang mamangikein
Kemaon aksa kemekene titiang ratu, yan enten iwang antuk titiang aturang ring linggih ratu, naning titiang manggihin ratu. Riang bang gawat kita Sane aturang titiang ring anggane ratu, titiang naning manggihin ring pustaka suci bagawan gitu ratu. dawa gida sang kriti Sedawa gide sang Kirti niki sang Arjuna. Nggih hide sang Palguna, hide sang Arjuna. mapinunang asreng sang Krasna Ide sang Arjuna dawag punika nglungsur pawarah-warah marjang ring ide sang Prabu Kesawa, ide sang Prabu Kresna. Pak Tut, Pak Putu niki ampun 80 lebih niki. Nu ngidang suarane nggih. Kadi niki wenten makin sedang lepet niki makin mungkin sampun lingsir tadi. Gusti Usana, Gusti Sana nggih sadekalu. Niki saya ampun umure sareng guru jero niki. Nggih, makin ampun cara niki. Nah niki agak anu yan gurune nu suarane. agak nduk ya. Nggih. Nah, niki ampun Gusti Haji, dumadak dumugi kena rahayu, mugi-mugi nedang miar sayang Gusti Haji Usana, kena sehat nggih nggih. Biasanya ya ragana sehat, rajin kati-kati nggih. Nah, biar aja niki anu selakangeun niki mungkin nggih sampun engke ampun umur cari. Ya niki nu ngabubuh mobil do aja kalangan niku ya member trek-trek. Nggih, asung kare ji nggih. Ya guru nggih asung kare. Asung kare. makin 82 Apa? Jo. Durus makin Pak Wardipe. Nggih. Aku suara nada khania Inggih, akeh wiyadi kaulangunane kebecikane sange panggohang ide. nan inakan dening opaya sandi Punika sane kesukane punika wantah usaha ide sang meragelweh. sama muang dan nian awelas Sama beda dana awinannya punika nggih mapasahan. tegeg tan tekeng indra Nggih, antuk syarat kekayunane ngungsi punika jagat Indralokani. weruh yan papaya sang yang Surapati Kuning rare side ring upayanide sang yang Indra. kapanang dewa detian patut Kuning ide ring wewekan raksasane punika wiyadi. hetunian
yatne ringeniti Awinannya itu uning reng nggih upaya wewekan idane ya. kabalasan ikang care semeng teri loke Wantap pidabdap kesuksaman triloka nih. Ben lanturan deh guru itu ben, alih cepat ben. Ada waktu 5 menit. Nggih. Mani nggih. Gimana nih 5 menit. Mungkin anak lijoh nih ketiga wasi. Nggih. Terus Pak Mertayasa. Guru iku nemondong lo besatu. Nah niki nafi yang bawa sama niki. Yan pade wenten penabian ya te guru sani setate mondong lobe. Apa nafi? Impasin tunanak Deui dewe dedropon. Patut ugin tu impasin cening. Mong den tan labuh nguliling Yan batas labuh kan udah diwan jujuk. Yan kanting ngeliling. Nah, pangseng ketu dewe belabuh misi ngeliling. Netan urung ngawe sengsara kawekas Sampun menjanten ngawe sana yang doh kita. Benjang pungkur cening. Wen sik dosang guru neng becorak satu Napa buin tuh ada penabian ya te guru ani setate ngabecorah tuh cening. dan doh ring sang bake Ada pertiwimbanen tuh cening sing jejoh mirip aja ke penanda bake. Dan terus ngulah pati saking sili kehidup penanda bake tuh. Wih petutore jok manis gati. Sake wale berajas tamah sing nomor murti tuh. Kengkenang pambakat amah janine bini. Nah gitu. Terus jantos purun ngemargiang him sekarma nggih sekadia sapunika pedanda bake dan mengetang bekarma pala purun bakti nggih memati-mati aim sekarma punika sani kebawas dosa punika yakti ya inggih sukses. Inggih Ratu Dedane sampun nalika niki titiang mangku semantri. Mbak ini besok ada siaran dagang kantal ya? Dan berjaringan banyak. Berjaringan ya? Berarti oh ya, nggih. Benjang SRI ku berarti memargi. SJU margi